Alright, so ever since the preview of the EMAS, I have been thoroughly impressed with the rear comfort and seats at the back of the EMAS 7. It is very spacious, very comfortable, and you can recline the seats so you can go long distance in comfort in the EMAS. And the noise levels in the EMAS 7 is pretty good. It's quite quiet. I can have a conversation without even raising my voice. The luggage compartment is actually quite huge, and besides that, it's not only just this space, there's also another layer of space below there where we can keep more things inside. Yeah, so which is something I like about EVs lah, for this extra layer of space. Jadi saya melalui banyaknya laluan di Bandar Melaka ni, jalannya agak sempit dan di sebelah kiri dan kanan tebing jalan ni banyak kereta yang banyak parking lah. Jadi EMAS 7 ni bagi saya, walaupun dia nampak agak besar pada luar dan dalamnya memang besar, tapi pengendalian dia memang cukup mudah. Kan, dia memang comfort dia memang saya pujilah. Kan, dia memang suspension semua sebagai sebuah SUV untuk keluarga, yes, saya recommend. Dia punya kelebihan yang paling besar ialah sebenarnya kos. Kita akan mendapati penjimatan dari segi kos tenaga yang sangat besar. Dan selain daripada itu, dia punya jarak servis juga adalah cukup menarik, 20,000 kilometer. Jadi ini juga akan bukan saja mengurangkan kos servis tapi juga mengurangkan masa yang kita kena luangkan untuk menghantar kenderaan ke servis.